Handumanan sa atong kaliwatan. Kadaghanan sa atong kaliwatan, wala nagyud linhi sa kalibutan. Bisan man gani atong ginikanan, mitaliwan na sa laing ginharian. Pero diha sa ilang mga hulagway, di na kinahanglang imong isalikway, kay imong mga lihok ug pahiyom, sa kanila gayud ka nagpahinumdum. Hitsura nimo maura sa imong ginikanan, daw hilom gikopya gayud sa kinaiyahan. Imong panglihok sinultihan ug nilakwan, wa gyud duda kopya sa atong kaliwatan. Kana gayud ang timailhan sa natong tanan, bisan dili pangutan-on klaro sa kaliwatan. Layo pa ilang gani kung ikaw ilang makit-an, di na mangutana kinsang imong inahan. Kining hitsura sa atong kaparintihan, maogyoy unang makitang timailhan. Bisan asang suok kamusuroy sa kalibutan, sila ang handumanan sa atong kaliwatan. I'm only human, I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then.